deb. Onun için duamızı uyana kütüp oturmayıq. Haberin olsun da geçirsek salkın abi cevizin taldasında. Razısız mı? Evet razımız. Son ileride İleride kimin nasıl fikri var, kim kayda baracak, onu serbest, erkim ozu çözüşü mümkün. Ama bir hatırlavları olgan, yazıp bir şeyler getirgenler olsa pek minnettar olur edim. Ularını toplap kitabımızın devamını görmege istesek, öyle aytayım kıskadan. Ve koyumuzun haritasını yani kartasını kanı ne yerde, kimin evi var edi. O şeyler başlanıldı birkaç yıldan beri devam etli ama teessüf ki kartlarımız onu aytacak, görsetecek kartlarımızın sayısı hep eksili. Onun için yaş nesillerge, ana babalarga, torunlarga kimler kelgen olsa, eğer öyle kartlar olsa evde büyük ricam var. O kartlar hakkında bana bir malumat vermege, bir haber vermege, telefon vermege. Men özüm barıp kartlardan sohbet etmege, haritanı, kartanı yani açıp bir şeyler kağıt boyunca eğer alı olsa koya kelip yo bala men buna bağırım özüm korsetirim degen kartlar olsa daha yakşı. Men belesem bu haritanın yani bu kartanı yapıp tıbına çıkmak gerek. Onun için öyle bir ricam var hepinizge toplananlar. Batalığa. Anda kimler kelgen olsa kim mana bugün iştirak etse O'zun hakkında bir malumat yazıp kaldırsanız defterge telefonlarınızdan beraberini ileride bağlanmaga, haberleşmege imkanımız daha kolay olur. Ata yerden ayttılar internette Facebook olsun, kontakt olsun başka yaşlar internetsiz şunu görmeyler. Diyeceğim çaresi olganına göre ben bugün koydeş görüşü olacağını anda yazdırdım, yaptım. Ondan da gayrı. Men bazı bir başka koyların görüşülerine var. Koydeş görüşülerine var. Bilesizmi kimerde bir nasıl aytayım? Özümü kolaysız duyam için. Koyumuz Kırım'da Balaban koylardan biri. Balaban koylardan. Bazı bir koylarda çadırlar getirirler, aksular pişir, müzika yangıray. Misal için bugün bana müzikaga nemem yok. Diyeceğim yıldan kartlarımız eksine bultur olganlar bana bir yıl yok. Bana 87'ge gelip babam gitti yakında bugün duası. Son Dubki'den bir neydi o adam adı ya? O adam geçindi bana bir ay içinde. Gelecek nesilge kim olganımızı, kaydan olgan ben bunu tekrar aytam. Ve böyle bir teşkili taraftan mana battalağa edip efkarlanıp oturaydı adam yok edi biz gelip kirgende. Şükür mana ne kadar olsa da toplandık. Diyeceğim belki bir teşkili komitet yapayıq. Her bir türlü iyilik sermiyeye bağlı. Onun masrafı var. Mana bu koyda bu yerin meclisinin reisi Lemara var. Kiyif'te şimdi gelip olamadı anlaşılan. Bir vakitleri biz masalar yaptırdık, oturmağa nemeler yaptık, onların evinde bu şeyler. Mana taver keyif çıktı. Geç oturun abi. Hoş geldik. Sen de hoş geldin. Dostlar sağ olun. Sağ olun. Diyeceğim belki öyle bir teşkili komitet yapayıq da ular her bir koruşuda hesabat vermege, atçot yapmağa çareleri olsun. Yapkan işleri hakkında, masraf edilgen paralar hakkında ve ilahire. Öyle olsa belki biz daha bir şırınıklı, daha bir yaraşıklı yıldan sayımızı artırayıq menimcesine. Kimerde öyle koruşular ola 8-10 adam geliyor. Menimcesine bu pek bir acınıklı bir alımız. Batalağa, kartlar kanı. Oturamız abi. Ama bilgen adama kartlar gelip oturun. Yavaş. Yaşın verip okuna. Sürgünlükte, yat topraklarda, açıktan, kastalıktan, merhum ol kalgan Kürdistan'ın cemaatinin adamlarından cemaat. Yaşın verip okup bağışlarına.
Oranda açlık gördü, hastalık gördü. Özbekistan köylerinde ana babalarımız kaldı. Mali dağlarında soğuklanıp kaldılar. Hepsi rahmet oldular. Gelin bugün şu çağırtı günü onların ruhlarına Yasin Şerif okun, bağışlayın. Kalganlarımızga da Allah hepimizge sağlık, selametlik versin. Gaza kasa belalardan, çeşitli hastalıklardan, afatlardan, düşmanlardan, yaramay gözlerden hepimizi muhafaza eylesin deyip Yasin Şerif okup bağışlayımız cemaat. Çok okugan vakti laf etmeyin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmeddin. İyyâke na'budu, iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratal mustakim. Tenzil azizir rahim. لا تنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لهذا حقا قالوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى نصف فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا فمن خلفهم سدا فأعطيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليكم أنذرتكم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذروا من الدين الفقرى كخشي الرحمن من غيبه فبشره بما خلف بأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا لأعمالهم بكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القارية إذ ذاك المرسلون إذ أرسلنا إليك مثلين فكذبهما فعازمنا بالصديق فقالوا إنا إليك مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا بما ينزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فطرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا خيركم معكم أن ذكرتم وأنتم قوم مسرفون فجاء من أحسن المدينة رجل يسيقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مثلا لهم مقتدون فمن أعبد الذي فطار إليه تظلمون أتخذ من دونك آلهة ينادون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتكم شيئا لا ينجزون إني إذا لفي ضلال مبين إن آمنتم بربكم تسمعون حين دخلوا الجنة قالوا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لغيري وجعلني من المكرمين فما ينزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيك من رسول إلا كان به يستهزئون ألم يجدك أهلكنا قبلكم من القرون أنكم إليكم لا يرجعون
فإن كنتم ما جميع الذين مغترون وآية من عرض البيت خاخينا خلقنا منك خبنت منك يكلون فجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره بما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي حقق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم بما لا يعلمون فيكونهم الليل نصبه من غنغال إذا هم مظلمون فالشمس تجري مستقر بخزانك تحت العزيز العالمين والكاميرا قدرناه من أجل حتى تكنوش من قبيل والشمس ينبغي لها أن تدرك الكاميرا فالليل سابق لخلق قلوب بجنك يسبحون فآية لهم أنا خلقنا ذريتهم بفلك مشحون وخلقنا لهم من مثلك ما يركبون فإن شيء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا بمثل إلههم فإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيكم من آية ربكم إلا كان خمرا فإذا قيل لكم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انفقوا مما بشر الله إطعامكم إن أنتم إلا في ضلال مبين فيكون ميثاق الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر الناس حتى واحدة تخرجكم يحسبون هنا يستيقظ خاصية ولا إليك كما يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم ينجتاثون الأرحام كما ينشرون قالوا يا ليتنا من بعاثنا من مرقادنا حسم وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الليل مغفرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون كل أزواجهم في سلال من الملائكة متكئون لهم في خفاقهم ولهم ما يدعون سلام قوم من رب رحيم انتصر الملك المجرمون إليم خاتلكم يا بني أطعم إن كبدوا الشيطان إنه لهم عدو مبين فإني بديني خساسرة مستقيم فلهان يدل منكم جبل كثير فلن تكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استجلب بما كنتم تكفرون اليوم نختم على عبادكم وتكلمون أيديكم فتشهد أرجلكم بما كانوا يكسبون فلم نشاء لتمسنا على أعينكم فسبقوا صراط فإن يبصرون فلم نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضين لا يرجعون فمن نعمركم النكسوا في الخلق فلا يأكلون بما علمناه الشرع بما ينبغي لك إن هو إلا ذكر القرآن مبين لا ينزل من كان حيا وشق القول على الكافرين فلم يذهب أنا خلقنا لهم مما من سجن حملتهم بحمالكم فسجدنا خالقهم فمن خلقهم ومن خيقلون فلهم في غمنافي المشارف لا يشكرون لا اتخذوا من دون الله عليك بهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مغلظون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يقولون وما يعلنون فلم يدن الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين فكفى لنا مثلا بنسيح الخلق قال من مثل لسان بشير آمين
قال شيخ الذي شيخ يدني تسبحون بكل خلق حميم الذي جعل يدكم من الشجر الأخضر نرا فإذا أنتم منك تجدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقدور ألن يخلق المصباح بين بكم خلاق العالم إنما يملك إصرائيل على شيئا ينجكل لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكة كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاكم التقاصر وقد أزوركم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونيخ عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عين النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفره إنك كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين بسم الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين جواب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا واغفر لنا إلى الحق وعلى طريق المتقين ببركة ختم القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وفضلك كريمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وبسلبك الآت ختم القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن يأتينا من كل بداية الدنيا عذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن يرحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. Ey Allah'ım ya Rabbim şu okudu Yasin şerifimizi sürgünlükte yat topraklarda Özbekistan çöllerinde Ural Mali dağlarında açlıktan hastalıktan merhum olup kalgan baba dedelerimiz ana bitalarımız bala çağa soy sokmuş cümle bütün kaytıp gelen halkımızın ruhlarına bağışladık Allah'ım sen haberdar eyle. Amin Allah'ım. İnşallah canlıkları cennetlerdir. Allah'ın rahmetindendir. Solganlardan yengil geçkenlerdir. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi kavganmazlığa etmizge sağlık selametlik ver. Aza kasa belalardan, türsülük hastalıklardan, afatlardan yaramay gözlerden, düşmanlardan Ya Rabbi hepimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bu ağır vakitte bu padişahlara mabetlik ver Allah'ım. Müslüman dinimizde kuvvet ver. Bizlere hayrı doğru yollar nasip eylesin Allah'ım. Yaşlarımız kadar insaf ver. Baba dededen kalgan urf adetlerimizi unutmayıp dualarına katlasınlar, camiye varsınlar. Bayram günleri cemaat. Bu yılda ilgili bayram olar. Kabristan'a varıp kimin anası yatadır, kimin babası, soy sofu, bala çağası varıp bir başının ucuna bir ayet okup bağışlasanız bayram günü tek büyüktür bunun sevabı. Ya Rabbi, Ya Rabbi sana daim işanamız, sana sığınamız. Kabul et okuyan dualarını, kabul et Allah'ım. Duamız kabul olmak için sevgili getirelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber.
Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ve salli ala cemil evliyâ'l murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amtu aleyhim gayrul mağdubi aleyhim veliddâlin. Geçmişte olanlar. Ben keşkerek geldim, bekim okulgandır, bekim aytılgandır. Yakında geldik, ben işitmedim. İlk kere olsa da keçiresiz. Bir teklifim var. Bir elham okup, kaç yıllardan belli kardeşler görüşüğüne can güldürüp yürgen Egat ağamız geçindi. Buna daha 40'ı yakında geçti galiba. Bu adamın ruhuna bir elham okup amin ettik. Amin. Mümkün olsa. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Makane Muhammedun eba ehadin min ricalikum. Velakin Resulullah ve hatemen nebine. Ve kânallâhu bi kulli şeyin alîmâ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayrul mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin, amin, amin. Evvela şu köyden merhum olan bütün mevtalarımız ruhlarına Allah rahmet eylesin, canları cennet. Şu cümleden yakında bu dünyayı terk edip ebedi dünyaya köçken Egat ağamız Cemaletdinov'un ruhlarına rahmet olsun. Allah'ın rahmetinde olsun. Kalan soy sop akrabalarına Allah Teala peygamber sabırları versin. Rahmetli ya Urkustan'ın içerisinden kara bulutlar yürüdü. 15 dakika yağmur verip koynumuzdan sürgün etti. Sabah erte balalar yuklay, ana baba şaşmalay. Yağmur soldat tüfeğinden bizni üyden kuvalay. Yanımızga ne alayık, Kur'an'ımızı unutmayık. Özümüzge aşamağa bir şeyler alayık. Sabah geldi maşinalar bizni anda yüklediler. Süren degen istansada bizlerini düşürdüler. Vagonlara bizi koydular, hayvan yerine saydılar. Kapılarını bekletip Özbekistan Mali'ye yolladılar. Poyuz gitti yol boyu, balalar ağlay, ana baba çaresini tapamay. Poyuz gitti yol boyu, vagonlarda mefta çıka, yığılmayız namaz kılmay, yol boyunda hava. Vardık çıktık Özbekistan'a, soktular bir çöl ortasına, 200 saray kösettiler bizlerge yaşamağa. Özbekistan geceleri şakallar buğulay, dersin ki kapının tübünde bak baba ağlay. Sabah geldi Taşmadaka, verdi bizge birer şapa, siz dalaga varasız gozanı şapalaysız. Özbekistan sıcağına dayanalmadın, sarı suyun içe doyalmadın. Sürgünlükte neler gördük, hem hastalık hem açlık. Ural Mari dağlarında el ayağını bızlattı. Yıllar geçti biz bekindik, ayak üstüne durduk. Yavaş yavaş vatanımızga biz yolumuzu aldık. Yat toprakta sürgünlükte kaldı ana baba. Kırım'a kaçıp geri almadı, ana vatan toprağına kendini koyalmadı.
Qaytıp geldim men karama, o güne vardım Urtustama. Üyümüz turgan gibi tura, içinde bir hartanay otura. Kerdim Azbarga selam verdim, selam aldı. Bu senin üyün mü der soradı. İstiyorsun mu bu üyünü satayım sana, der 10.000 para bana. Bana mektep okugan yerim, ben sana qaytıp geldim. Odalarında keze keze, yaşlığımı ben esledim. Amin amin. Uzak olmasın. Maşallah bunu yazıp koymak gerek bu yere. Bunu